Acha si watu waingie ndani. Mwanza watu wajipange laini. Kumana na kurituha kwa muturire kuri makiri ma muingi na makiria aria makoretwo makigumirwo ni uthukangia wa mabiashara mao na mawira ni kiria kirekanite ni mirurungano iria koretwe gikuruhania nyanake iria ihuthikaga guthukangia indo cia muingi. Andu ingi ni mekorete magikara miturire-ini ya githiniko. Kanitha wa Jesus Winner Ministry uri Roysambu kaunti ya Nairobi rungu rwa muthikabu Edward Mwai uria nowe mutongoria wa makanitha mothe ma Jesus Winner Ministry ni atugite makiri ma etikia a kanitha ucio na irio uteithio uyu gikuruhania hamwe na aria matakoragwo na uhoti wa kwimathira. Nimeshukuru sana kupewa unga, nilikuwa nimelala njaa wiki moja sikuwa na unga. Nashukuru sana Bishop, Mungu ambariki. Kununua unga imekuwa shida vile saa hii economy iko. So like when mama ki struggle, so hiyo unga vile imetupatia tunajua itatupeleka siku pia, na vile pia anasemanga Deuteronomy 28:12 tukipeana we will never borrow. Walijitokezea kutununulia unga pamoja na daddy pastor wetu Pastor Mwai. Nasema Mungu awabariki na walinde sana. Hii maneno ya unga kusema kweli la hata sikuwa na kitu ya kukula vizuri kwa nyumba, lakini Mungu si kwa neema yake tu tumeweza kupata unga ya leo, hata familia yangu atafurahia leo. Hamwe na aria mamukiritwo teithio ucio makiuga ati to kuhonio kiroho ende ni makeneire matacokia ma gutugwo na irio, makiuga ati tirita ria mbere gutugwo ende makoretwo makiririkanwo maita maingi na kuria muthikabu Edward Mwai atongoretie mihang'o-ini ya uheani wa irio kanitha-ini wa Jesus Winner Ministry. Nitake na muno muthenya wa muthe ni tondu ni muthenya ungi mwega tugucemanitie kanitha-ini na riu tondu andu maita ma turi ni muramenya kurana migomo kurana uritu munene muno andu aingi biashara cio igathuka na nituonire ni wega tuhe andu irio na tumahe mutu na nitwahe andu ngiri nyingi muno makiria andu ngiri 3 nitwamahe mutu angi moya mitu ina angi mitu 3 ona angi mitu 6 no gukurikanaga aya akuru tukamahe ginya mitu ya ngano angi tukamahe ginya mucere na mboco nigetha tuone andu aitu ni marira ni manyua na nyui ni ngwenda kwira ri angi aiko na kindu ngiria kana kindu uigeire teithia mundu ucio ngi na Ngai ni akurathima. Koguo uko Jesus Winner ni tukuheaga andu irio na ni makenete muno na ni muno uria makenete na ni njui tutimayaga atio muthenya umwe tuikaraga tukathi mweri umwe kana meri eri tukamahe irio ona riu tutikaikara tukamahe irio tondu tutikwenda andu aitu mahote na ithu twina irio tumahe tondu ni matuheaga na Ngai aromarathima. Hari aria amwe mamukiritwo teithio wa irio ni andu akuru, mbeu njithi na andu a ukuru wa gatagati-ini na kuria macoketie ngatho kuri Ngai na makiria ni undu wa kanitha wa Jesus Winner Ministry rungu rwa Bishop Edward Mwai ni matacokia mega na makinyaniru ma uheani wa irio. Nashukuru sana na nasema Mungu amuongezee miaka mingi na amzidishie neema. Pia nashukuru kila moja ambaye amejitolea kutoa unga. Ninasema ni asante, si jambo la kawaida. Nikumuomba tu Mungu pia sisi next time tubarikiwe, pia sisi tusaidie wengine. Nimefurahia sana juu pastor ametusaidia sana. Mungu ambariki. Ni mambo mingi tumepata kwa hii kanisa, lakini sasa vile anaenda akitusaidia sisi mwenye hatuna, ni Mungu tu atambariki. Nimeona upendo kwa hii kanisa. Nilikuja tu sikuwa na kitu juu nilikuwa tu na 50 peke yake. Kwa nyumba watoto sikuwa nimewasia na chakula, lakini sasa hii nimepata food na nimesema Mungu asidi kumbariki. Ari muthe wa kiumia muthenya uria andu makoragwo magitugwo na irio cia kiroho no ende kanitha-ini wa Jesus Winner Ministry na uria uri thiini wa Roysambu kaunti-ini ya Nairobi to gutugwo tu ashirika makorwo magitugwo kiroho no ende mutungatiri wa kanitha wa Jesus Winner Ministry uria niwe Bishop Edward Mwai ni akorwo agitacokia makinya ma kuririkana andu aria mangikorwo matari na kindu gia kuria na kuria arikia kumatuga na mitu na indo ingi cia kuria handu-ini ha Kiheo TV de kanitha-ini wa Jesus Winner Ministry uria uri Roysambu kaunti-ini ya Nairobi. Njitagwo Wanjiku wa Mbogo.